Kajakasa bakerpang jogi kena kabadon hamau smai kabatip kum kabor sings im children's home ha kasngit hoding kalayok pediang bun bah kijing erap kentup nadu ki marbam ki jan ki nep bat kum juk kijing pendon kam shimen nagakti jong MLA ke Shillong South ba sanbor shulai ubadairu menteri sorkar kejala. Yakini kisong jingerap uba sanbor ula IT hau pastor ar bare harangkat kejingadon lang kinong pet yaki hebret ha kejingelang kablalong ha phelau jong kejakasa jong ki hebret kabadon ha maus mai sora. Uba sanbor ha bakren ha kejingelang kabalingkot syuaban IT yaki te kejingerap syaki hebret ulai thu bahadin baulawan jingo eki hau benai beningkong mentau snem ula dep ban kular ban sawan biang rengkat kisong jingerap. Hadin balayo e kejing kerpat no pastor ban penyo e hall ban penong ye kejing ajing hikai na kebenta ki kena. Hadin bekiladap matrik kena bekin la apat ban kamai bat yeng hala kejong ki kejat syua bekin mi na ketika jakasa. Uba sanbor ulo ong ba unsara e ketika kejing terwa syau menteri rangba rengkat kejing kular ba un pen ko onggo ye u ban shimkia. Ya bukan kau ngasuh mana ilmu yublay ba nilai yo bila lum langkum ne. Karena kaski hapo karena ka home ke children's home na benda ka kada ka yingsa jungki kun bin tebe sendang jungi di balong ki kun sun ko ka cing alam jungi pastor reverend roket bare iba ya batai men ba he yang au du ba kile kailang ki contemporary ki bele kailang ki bambi kamat ya ka Jentia District Sport Association naka football bopo na mo por nai siya. Pet kumta na kaliang jungi kurim jungi ru adon kiji adai bar kumta na ter haji sisa kumbala ong dei pastor mentan haka negara republik dia kebala dem na kaliang government kilap ha yang abang naman ka flag hosting haka na kasyong sora bat nagaling ka district administration gila request yang abang ini awan ban visit ban wayon jungo ya kan acilan sum ta hagi yon jungo ngale di sha sobha badi pastor berboro gili kun serang bakan tei jungi ke bedan lang ne te gila yo bani aslok te kalau ong bangin sa ngala ai ka komitmen bang senung kicing ajarap kat kabangila te kala kam slam ho sila mengutukon no session gitu no ski program gitu pero tengah susah nuat li mentak sila jadi kerkujung beli apa jalan jungi pastor reverend roket bare tegelo yo pendap no kam ke bahasa teng but ngasuk bengalong genuine proposal kaba iya kana ka borsing sim children's home mau sumai sora akaba kilang don kamsu ya ka yaki kenca hall ki kenca extension hall karang baki kumbalaong di pastor mentan bakin nang laban harin bekilalan metrik kila men continue yaki programs kumki trainings programs ki baper ki vocational training mo baper takrang ba ndak kilong ki blabiang blapaka ki ban laban sa keder pada kiti jong kini adalah syali sini dari jenggo bublai bagilah berban yang kejar jong bagilah berban yo ikam sengi ikam la jong bagang kinya persang ru ban yo ikam sorkar ko kumtar tel tengi adon kar lang ne dari jeng mesin di Sofia ban sode ru ba ngiri ban pai ya ke jeng kersan gitu ni sukum kini ko don kambe ya ke jeng harap mo haka jeng sem ki jong ki sibet cuman jingkem juga ala kajong yang bangga soban aimu yang jungaru kamtam ya pastor bat pro ki member ki bala nadu ki por mensua ki bala yaron ya ka mensim jing so senai ka bejingai ka bakila pli ku mi kana ki cerlum kang bala amdon sa kumi pastor bat ki member juga palang bestaren na por sa ini aja nih channel mandi mana bandri ban sumari kini merba kreatif ikun suat ibum dan menoro tekini gini jing agar kujung play tengi soba ngan sara ya kan bodon kamne ya kan proposal nomor taban sina shu ya ka extension hall na bentajo ni kun jungi mangan spen so shu na sar personally ngan
unnecessary comment ni sekran, but accordingly ngasoba nagalang government ru kari ban ay ka special fund ngan ele stop mi ban champion ban kongu ya chief minister lembaga chief minister development fund ban ay special fund na nagaka children oh dapat din juga ne tengah try nakaliang gujong ngabat ki committee member gujongi ni adon hang ne ki jing ai la ban long les ki bom ki ba shit sedang la kadang don ke kadang kalau jing sedang bat ni nang yai ai teng ya ka jing kersan ya ki haju wi ki jing don kami pastor ni along very close kena lo ko bi don kam te kamut pa in suspended kita don kami keluar ben keneri si jingi nomor berstruktur kalau very very genuine genuine ki kam le senai kabo ublei ru kurku yang ai api pada ka balang hi krokoi mo hi diki na jingi ru tang nang idon kitian pam ke di ke bengilai perbiang ru hau upan terla badon hang ne ini jimbang bante gamet ini kan kabala ai gab kapu kan bakila ban kersan sebenarnya benar dan kami sedang aisu tiglan lu kini gijing kini water filter kini berkambah bakini ya kaum kabaku busuba ko bla to di pastor ni don gini ki blanket ka telang do lawan ka kam kreat ki blanket ki bedsheet ki pillow cover kini gini ki sopti na bataki kena school cenderang ki sweater na bataki kena school gentai itu ki towel kita gini ki water botol por biel school pio ban rai kum go buku ban di school te ki kita hi begitu nang por to nyang galadon itu kita ru gini ki biscuit ki bengila tie do kini abang ki ba compare gini biscuit kambang gumso ki bantai ga met no pi kita gini bengin ya sam no metamo to please tor ijing atin bok tamanya saja kau siapa kamu anggap kan ini kita mau Pasnya. kain ter king itu am saja king terbaik tuh kain ter Brasilia bilang konsul saya menang Baban Misha Kongse kami banjok sakun saya grup fotograf saya bandoy kabudan Albat Amsha Kongsun Wanishan Kupa Sotun Orang punya gua lah senang itu mah si borlang bare nang tunsan karmati basic staff mo staff mo please full sangrit jadi hey staff please full sangrit staff mo ini aku mikir Kimi, Ewan, Pei, Tehun liti kasano. Tehun. dan simna mana-mana jaga itu Tehun.
Dekat cerita badan mah. Em chim nom Phải là xúc không không? Quay là chim thì chụp được một bữa Tây Vân. thấy không xây đó. Phải là xúc không phải. cái này được Phải là xúc không phải. Phải là xúc không phải. Tôi từ vào sẽ ăn được. Sẽ sai.เป็นชิมนมพี่ Đó. เป็นชิมหน่อยคือคงชินรัง Cần thấy เป็นไทย Senang nak kuat ke? One, two, three.